bugün sizlerle bir yerde oyun oynayacağız. Şimdi oyun alanımızı sizlere göstereceğiz. Gel. Size ne göstereceğim? Sence bunun içinde ne var? Tahmin edin. Açtım. Ve al beni. Ve bura boşluk bu tufaklardır. Bunun içinde ne var? Bunun içinde bir tane olan eşyalarımız var. Sonra Çekelim. bura gelin. Bura sürpriz. Bura araxırda açacağım. Bura sürprizde. Sonra burada dırnağımız var. Bunu biz həmişə plastilini yapışdırmırıq. İndi oyun oynayacağıq deyə bir də kleylə eləməyək deyə plastilin qoyduq. Ve burada Bəli. ördek var. Ördek. Ördək də var. Ördek. Burada yatan bir Barbie'miz var. Sakit durun, yatır. Ve burada toyut var. Bəli. Burada ne var? Burada sadəcə buzdolabıdır. Pul İçində var, para pul, var. pul. Burada bunun arxası yoxdur nədən. Evet. Bu da bir şey. Burada da Jenga oynayacağıq. Onu da sizlere göstereceğiz. Gelin buraya. Gelin. İkisi görsədirəm. Birini de ben göstereceğim. Tamam. Bunu sen. Tamam, bunu ben göstereyim. Gelin arkadaşlar, hazırsınız. Burada belə bir bəbiş var. Bunu rol bəbəkdir. İlk önce oynayacağıq. İndi ayağınınkini. Ama ben tır bağlandırırım ki videonun içinde giyindirəm. Çünkü oynayacağım. Bəli, çok qəşəngdir. Ayağını da burada. Burada ise su tabancası var. Elə belə qoymuşuq. Bu kızın adı Ayandır. Aya. Sonra bu belə bir şey var. Bunun adı Ayşədir. Özümündür. Bunun adı bilmirik. Bu da dovşandır. Pony. Burada bir tane belə şirin magnusdan çıxar top pony var. Şimdi sizi bu balaca şeye koyacağım. İndi biz oyunumuzu oynamak için sizi oraya koymak lazımdır. Biz koyaq sizi gələk. Ayşe gel. Bəli, gəldim dostlar. Sizi də oraya quraşdırdıq. Bunu hamsını çeker. İnşallah bizi indi gözəl görürsünüz. Mesela ailemize eleyebiliriz. Bunu eleyelim. Bəli. Biz ailemize eleyebiliriz. Ben özümkünü çektim. Arkadaşlar. Bile gitti. İçi boştur. Ha? Boş değil. Ayakkabı kaldı. Daramayı düşünün. Ve seninki de boşaldı. Ben özüm için ortadan çekmeyeceğim. Özüm için bu tarafa koyacağım. Ay bununla buradan çıkartmıyor. Size tanıdıram. Bu çok güzel bir kızdır. Saçları süper. Bakın şöyle iyi. Şekilde. Çok şirin. Aspirin boşalt da. Yok, Öyle göstereceğim. Onu ben de ona gider Barbie'ni giyindiririm. Böyle bir papak var orada. Ona göre Barbie'ni. Bir de onun böyle çantası var. Böyle bir tane paltar asmak için şey var. Sonra bir tane böyle. Ay. Yok hayır. Teknikaya göre de öyle. O işçisi var. Yok işçisi var orada ona. Ha, sen atmıştın bakalım. Bakın burada hemen bizim lol bebeğimizin oy. Lol bebeğimizin şeyi var. Çok şirin değil. Sonra bir tane ne var? Gitar. Bu bebişimiz. Lol bebeğimiz. Şimdi bu uşağımın böyle bir çantası var. Sonra uşağımın darağı var. Süper darağıdır. Saçımı darayacağım saçımı. Doğru euro yanına bak. Öz saçımı belə daradım. Sen saçını daradım maşallah. Ondan sonra bu daraqla darayırsan başına. Sonra bizim balaca bebeğimizin, bizim şirin balaca bebeğimizin bu şekilde çok şirin tacı var. Tacını da taxaq. Bir kraliçe hissələsin özünü. Ben kraliçayam. Bu şekilde. Aha, içinde sonra bu çok maraqlı bir şeydir. Bakın, buna asılacaq 5 il kabelə var. Çok qəşəng değil. Və dostlar, bunun bir dənə belə fərqli xüsusiyyəti var. Bunun müzor bebeğin qulaqlarında deşik var. Və bu şəkildə 3 dənə sırqası var. Bir dənə də yedək kimi qoyurlar, yəqin etməsin. Onu da bu şəkildə taxdığınızda və lol bebeğin bu şəkildə şeylər olur, sırqaları.
Şekiller çok şirindir. Bəli dostlar, mən hər şeyini göstərdim. Bunların corablarını. Özdən ki, bunun saçlarına süper diye. Bunun saçlarına çok bayılmışam. Yani de çok qəşəngdir. Sizce de öyle değil. Bir şirindir, çok şirindir. Bir dənə məsələn, bir dənə belə yığılıb, iki dənə belə iki yerdə hörülüb. Çok Bəli dostlar, çox qəşəngdir, süper yəni. İndi Ayanın bəbəyini geyindirəcək, biz isə bunlardan biraz oyun oynayacaq. Bu beşikkanı Ayan məncə ortaq istifadə eləyək. Çünki Ayana çıxmayıb da, bunları bizə Şaxta baba gətirmişdi. Gene ben seninkini seçeyim. Ayan, Şaxta babadan gələn dəfə sən də istəyərik. Bence bunu daha böyle Yox, yumrusun. yumru olur. Onların adlarından internetten baxıb onlardan istəyəcək. Onlar bu dəfə o dəfə sizə çəkməmişik. Çünki onda YouTube kanalımıza Ya da bilirsen ben neyse. Sihirli kazan. Sihirli kazan. bilmirəm, ona baxarıq hələ. Deməli, şeydən, onu sizə amma çəkəcəyik. O birisi Şaxta gətirəndə YouTube kanalımız yox idi, ona görə sizə çəkəməmişdik. Amma indi YouTube kanalımız əlbəttə ki var. Siz də bizim YouTube kanalımızın daha da genişləməsini istəyirsinizsə, like atıb, abunə olub və yorum yazmayı unutmayın. Əslində yorum hissələr bağlı olur, amma short videolarımda bəzilərində bir-iki dənəsində, düz 3 dənəsində yorum yeri var. O yerləri həmin, məsələn, bugün, məsələn, bunun altına yazacağım, başlığı yazın. Bunun haqqında, məsələn, yorum yaza bilərsiniz. Və biz isə... Söz deyəcəm. Arkadaşlar, eğer ben sihirli kazanın adına bakacağım, ne olduğunu Şaxta bile yazacağım. İnşallah tapar. Onları size çekeceğim. Bəli dostlar. Və yaxud o yumru belə yumru şeylər var idi. Yumru Lol bilirsən nədir? şeyləri. Bu lol. Məndə var. Ha. bundan. Neyse dostlar, çox uzatmayaq, biz biraz oyun oynayaq. İndi mən qapıdan girəcəyəm. İndi bunu oynayaq, yoxsa... Bence bunu oynamıyor. Bunu sizə həm də biz göstərmiş olduq. Getir mənim Bir qapıma. dəfə oynanır. Bu sənin qapın idi. Bunları yerlərdə yığaq. Bunları çox da uzun oynamayacaq. Bəlkə bunları part 1, part 2 kimi qoyduq, amma bəlkə də. Çünki yerləşməyə bilər. Baxın işte, uzun uzadı. Çünki oyun xoşlayır, oyun xoşlayanlara gəlsin. Ayşe kim bir tane çorabı yok. Nə? Yoxdur corabı. Ayağındadır bəlkə. Buralara bax, bəlkə buralara. Buradan da, buradan çıx. Bu bayaq çıxaranda... Aa, bir dənə burada. Ha. Deməli, bunu kim ki oyun oynamağı xoşlayır, onlar baxsın. Çünki sıxıla bilərsin. Amma sıxılmayın, çünki bizim videolarımız sıxılır. Ben kırmızı şeyim. Nə? Sulkan bunun kırmızısı. Ben sana karşı. Yox, məndə özümünki var idi. Ha, bir dənə də başqa. Neyse, dostlar. Bura qoyuq. Biz məndə Jenga oynayaq. Bence de. Ondan sonra da Doktor Set oynayacaq. Doktor çəkimiz var. Və o Doktor Set eləyəndə dırnaqlarımız sıxacaq, onu danışmayacaq. ASMR eləyəcək. Dırnaq taxmamızı da siz göstərəcək. Əlbəttə ki, bugün bir yerdəyik. Yəni, demək olar ki, nə eləsək? Ya biz yatana kadar buradayız. Bəli. O qədər də deməyək də, oyunlarımız məsələn, mutfaq setini oynayacaq. Bunu oynayacaq, bir də bunu hər 3 dənə oyun oynayacaq. Amma sonra bəbişlər nəzətlərlə də oyun oynaya bilərik. İndi mən gedib gələm şey götürəcəm. Ayşe'nin dizlerine dayanamam. Arkadaşlar biz de tırnak takalım mı? Ayşe mesela benim aklıma bir fikir geldi. Bence bir sen yeni jet oynayalım da tırnak takar. Sonra eləyə bilərik. Sizə bir şey deyəcəm. Məncə Jengaya belə bir şey. Ay gözlüyüm bir şey də qaldı. Ne bu ne oluyor ya bu kızlar. Tapamadım. Ben tırnak takacağım bence. Çünkü çok eğlenceli olacak. Ela. Arkadaşlar tırnağımı takardı göster. Yox, hələ tapmam. Bir şey anlatıram. Qulaq as. Mənim zəri niyə gətirdim? Hoppa. Hop. Deməli zəri atacaq. Və Jenga oynayanda ki bir dənə çıxarırdıq hələmiz. Bunu atacaq. Hə. Sen geldi o gece çıkardı. Bir dənə çıxaracağım, qoyacağım üstünə. Sonra neçə dənə oldu? 4. 4 dənə ayaq çıxaracaq başqa yerlərdən.
Neyse bu zərdə də belə. Mən düzəltmişəm zərdə. Çoxdan Gel. almış. Mən dırnaqlarımı çıxar. Hə, öz dırnaqlarımı çıxar, mən dırnaqlarımı. Mən dırnaqlarımı mən tutacağım. Həm də biraz zorlaşdırar da oyunu. Çünkü orada barnağın soğuk da. Məni görürsünüz dostlar, məni görürsünüz. Bəli, gəldim yerə. Götürmədin? Şu? Hə, orada da var, düzdür. Oraya yerləşmək deyə qoymadım. Burada bazada. Ben tırnağımı tutuyorum. Mən də deyirəm. Atmışsın bir ara sen buraya. Elə tutaq ki, çıxmasını. Biz dediyim kimi hər zaman kleylə taxırıq da. Dırnaq kleyləriylə. Amma bu dəfə şey yox. Sizin için plastik. Sizin üçün deməyəydi. Əlbəttə sizin üçün hə və həm də oyunumuz qısa olacaq. Bir də onun üçün həm də axşamda ona görə dırnağı kleylə taxmağa dəyməz. Həm də kley. Ve bu videonu izlemeyenler tez izlesin. Bəli, bütün videolarımıza girin. Süper. Gizli Kanalımız başlar. böyle yazırsınız. Şiringiz. Hamısını böyle yazırsınız. Bəlkə ağlımıza bir geçen kanal adı gəlsə kanalımızın adını dəyişə bilərik. Amma hələ ki fikrimiz yoxdur. Amma belə də bir geçen ad tapsaq, dəyişərik adını. Onda sizə deyəcəyik, yəni o adı yazın. Amma məncə dəyişməyəcəyik çox güman ki. Çünki yəni 10 nəfər. Bəli də baxanların hamısı bu kanala bu adla girir və bu adı bilirlər. Onun kanalımızın adını dəyişə bilərik, amma dəyişməyəcək hələ ki. Bəli, belə dostlar. Yəni kanalımıza girin. Kanalımızda gizdən paşdan tutmuş BTS videoları, short videolarına. Bunlar linkin girişi mahnında süper videolar var. Və mənim videolarım. İkinci hissədə şey var. Blackpink. Bəli, ikinci hissə dediyi Ayanın short videolarıdır. Short videolara girin. Hə, süperdir də orada. Cızdan tutun falan. Ne aktarsanız. Bəli də dostlar. Yəni də qışqırtma var. Bəli. Gizdən paç var. Sonra nə deyəydi? Ayşe kışkırtma var. Ayana qışqırtma var. Gizdən paç var. Gizdən paçı ikisini də yaxında çəkərik. Sonra nə var? Hər şey var da yəni. Kanalımıza girin. Nə videolar istəyirsinizsə kanalımızda var. Bu kimindir mənim olmalıdır. Tez mənimkini ver ən üstdəki. Ən üsttəki sanki idi. Dırnağım qopdu bu arada. Bu xəsət söyləyər ha. Hardan söyləyər ha. Arkadaşlar Mama. Məndən zəhmət olmasa quru fabrika gətirə bilərsən. bir də çiçəyə qoyduğun suya. Ay baba. Mindik Çiçəyə qoydusan Gidiyoruz ya. kıyamete. Haydi. Hə mama. Qoymuşsan suya. Yox deyil. Ayan sən də bir şey Bir dedin. də açabilirsən sağ ol. Mən də Benim arada telefonum sıfır çok ölmüştü bu arada. görsədim. Oo. Qoyacağım. Oy bu nədir? Oy nə var? Bir yer balaca yer tap mən oradan atıyorum. Ha? Bir Ay, balaca heç- yer alıyorum. Nöqtə qədər bir yer tapmamışam. Sarplanıyorsun. Ay. Bunu silədim. Ha. Ay qızının saçları qalıb burada. Sən necə anlayırsan? Ben de bir yerine dedim 1700. Ben de bir yerine. Bəli dostlar, burada var kedileri. Ay. Ay bu nədir? Bala. Bilmiyorum kendim Ah, ne ha, oldu. Ha. Onun şeylerini bunda. Şöyle bir sık git buradan. Neden? Şimdi yüksek balıklıda. Bəli dostlar, davam edirik. Qışqırırıq, bağırırıq, səsli danışırıq. Deməli, dostlar. Büyük balık. Oy. Bir dırnaq taxamadım gerçekten. Başım ağrıdı. Başım ağrıdı. Her gün başım ağrıyor zaten. Yani. Söylemek ayıp. Balık balık. Söylemek ayıp olur. Ne ayıp olsun yani bizim arkadaşlarımız. Hesabım olsa Yani de başımın ağrıdığını. Ne? Başımın ağrıdığını.
Ayaklarım ağrıdı, ayağım Bir gün bu dırnaqlarla bir gün oyunca. Dostlar, biz Akşam ise biraz video ağlımızda ne oyun video var. Tek renk yeməkdə günümüzü, bir günümüzü tek renk geçirəcəyik. Eğer bir video çekmek istiyoruz. Bəli. İçimden çok Və bir gün aşağıda video çəkəcəm. Nə videosu çəkəcəyərsə, içəri gizlincə Kamera koyacağıq. və içəri gizlincə girdik qoyacaq arkadaşlar. Belki onu bilmirik. Bəlkə. Ama yani ben ayağını bilmirəm, ama ben gizlice kamera koyup aşağıda Yaşayış var. ayağını kışkırtacağım. Öz ayağının hiç xəbəri olmayacaqdı. Elə gül eləyəcəm, hiç xəbəri Mən olmayacaq. qışqıracağam. Nə? Öldürəcəm özümü Yenə də Can. indi Orada nə maraqlanarsan da yatacaq, iki nə dənə yatmış alacaq, olacaq, iki nə dənə alacaq. neyəcək. Gizli kamera yani. Telefonu Kendi gizleyeceğim. cidden yaparım bunu. Ayağımı necə qışqırtmayacaq, hamısını Ben gizli yaşamdan həyatda almışam, görəcəksiniz. çoktan almışam. Da onu yaşan. Görəcəksiniz. Ay yaşan o görəcəksiniz. Elə Yani ayağım kışkırmaz olduğunu hardan bilərdim məsələn, deyə bilməm. Heç ayağına deməyəcəm o gündə. Elə ayağım olmayan tez düşəcəm. Sonra ayağım olmayan yerləşdirəcəm. Onu üstünə çıxacağım. Bu qaldı. O nədir ki? Nə içində? Tez aç onu. Onun içində nə var? Var bir aşağı. Ayağın şeyinin içindən baxın belə bir qab çıxmış. Çox şirin deyil. Sən də bir dəfə Arkadaşlar nə var nə yox hamısını qoy bitir. Bunu yenə biz açacağıq. Hər şeyi də qoymusan. Ha bir an. Bunu son dəfə atacağım. Arkadaş bana öldür atsın. Uzmanım. Açılmış ki açılsın diyeceğim. Canım da kurtulsun hem senin. Necə rahat açdım bir dəfə. O həmişə olmur. O bir dəfə olur. Şansımız olur. Bunu biz zekadan almışıq. Ne? Yo. Ucuzdur da. En ucuzu. En ucuzdan almamışıq. Sardan almışıq. Bilirsən hardan almışıq? Zekadan en arkada gelirsən. Arazdan bu yüzə gedirsən. Orada aptekin yanında olan. Nerede onu gidelim. Arazma %100. Ne baksanıza. Dostlar bu ana bu açılmış. Bayaqlar necə açdı? Ben ne bileyim necə açtım. İndi açılmır. Bak bayağı açılırdı. O şans gitti. Anam biz diye bunu açalım. Dakika dugi. Skosunu aç. Yok. Merkine koyalım da onu. Ha, Ay her haftanız yetti. Basına göre qiymet alıp götüreceğim. Birinci günden başlayacağız. her tarafı Gidiyoruz. uzanmak, yatmak istiyorum. Saat 7'nin körü oluyor ya. 7'nin körü yiyoruz ya. Açılmıyor. Lazer'e bir təpik, dirələ bir təpik. Aha, şaka yapıyor. 8. Mənim dalımca da 2 nəfər işçi. 8. 3'te biz 55. yılda oluyor. Əslində öz yerimə ikinci yerə gələm. Bunu başqasının 55 yerinə. olmuş. 105 oldu. Ha biraz Material çok. yoxdur, gəl dirəşib ki, süzləyəməm sizəcə. Deyirəm ki, mənim bax, lavanda daşı yoxdur. Sənin profillərin Heç yoxdur. nədə. Hayır sen Ki, sen ağzı yine yoxdur, bunları özümdə gel bilirəm at ki, yaşlı. lavanda daşı. Yok, ata burada değil. Ata burada at. Ata burada değil. Hər şeydə var. Bir de bu hiç vakit atılmadı diyor ben şunu olmadı. Sonra ben sonra ben içerim olmaz. Yok. Ya şunu gözde atsın. Yok ben istemiyorum ben şunu koyayım. Yok sonra içerim. Açmıştım bayağı. Yok az. Geri gedim ona yerləşib. Sən gedin. Hayır bunu gel at. Sarı bir Ya mamiye de mamiye de Allah. Yok birinde biraz da çabala. Oradan tutmalsa. Ben oradan tuttum da 50 defa tuttum oradan. Bak 1500 defa oradan tutmuşum kameraya. Orada olmuş. Evet bildi. Sen
Bir tane işi bacar. Yani sana artar. Aha, tek şey yok. Qorxdum. Ayol. Çok şantalı falan. Öyle oluyor. Böyle ya. Mesela götür beni oldu. Şunun laflarını qıdın hayır. Buraya koyacağım. Arkadaşlar havalı mıyım ben? İşte bir aklımda açtım yani. Neyse. Gördünüz mü? Ne oldu Ayşe? Dünyanın yapısı. Ne oldu Bu Ayşe? taraf şeyiydi, bu oyuncağındı. Ha. Hiç Onlar olmaz. güzel güzel oldu. Bəzi oyuncaqlar var ki, bunların içində hamısı mutfası, daha doğrusu doktor şeysi deyildi. İçində bəziləri burada ayağın adında bu oyuncağın darağıdır, broşkası zadıdır. Onları da size göstərərik. Batman taktı. Ayda jendon hara kuracak. Sağlamasın. Jengonun altında ben Hep şey oynayak. Doktor. Hem de doktor. Jengon taş kağıt makas ediyoruz. Ben kazanırsam benim dediğim olacak, sen kazanırsan sana dediğim olacak. İyi de gel. Tez ol. Arkadaşlar taş kağıt makası gelecek, Jengo oynayırıq yoksa mutfak seti. Ters. Taş. Tez. Taş, kağıt, makas. Birden üçten. Aşağı. Bir Sen dəfədən, ne üç tuttun? dəfədən. Mən belə tutmayayım. Birden. Gel. En baştan başlayalım. Uduzdum ha. Ayağın şeyi Sen de kimsin? bir dəfədən oynayırıq yoksa üç dəfə. Bir. Sen bunu deşiler. Taş, kağıt, makas. Bir dakika Mutfak nereye seti. geçeceğim suyun içinde. Orasına kalın da olmaz. Olsun dostlar. Hadi vallahi. Mən dünyanın biri yok. Alasın ne yapmışsın kızım? Ne yapmışsın sen? Ne yapmışsın? Ayağım. Udursınuz ne Bir tane yapmışsın de kızım? Ne ben- yapmışsın? Kızım nereye uçtuk ki? Az Ha, oraya buradadır. baktı. 20 metrede şey. İndi hesapladım. Tırnağlar burada. Bu eş. Arkadaşlar size su sıkmak istiyorum. 1, 2, 3. Şaka. Ne çok güzel. Biraz çabuk dedim olsun ama. Nerede sıkmamış mı? Şafa yiyoruz. Acaba nerede sıkmamış? Bunu pullarda Hægçi var ya. Ben size dedim ya şaka korkmuyorum. Ama hiç şimdi Sizin üstünüzden. Oysa siz kameradan bakırsınız. Necə bu sizə deyə bilər? O bebeğe şey Görün, xas sizə. Bir şey ver, bir şey ver. ASMR'i yapacağız bizden. O zaman ben hava bankı. Ben çok yapamıyorum ASMR. Ama ben Başka ayağım yapabilirim. Orada filmlerde telefona gelip hissetmiş ediyorsunuz. Görsünler. Tek derdim bunu bitmesin. Çareler, şeyler, bizi hamıza. Sonra Dırnaqlar oradadır, dırnaqlar naqdır. benim bazen adam şaşırıyor. Ona göre gülmek lazım değil. İsterim ha. Ben sana bacım. Yine de eyni yerdə yaşayırıq. Ne olsun? En iyi yerde yaşayanı küsme olmuş. Ha, küsmək olur ama eyni yerdə yaşayırıq da mən səni görürəm yenə. Sessiz saklıyla cep adam değil. Az o sessiz saklı cep adam değil. Bəli dostlar, ben dırnaqlarımı taktım, geri döndüm. Ben bunu açmayacağım. Ay her şeyi gösterdi. Yani göstermedi. Burada biberonum İyi var. ama arkadaşlar kalıp videosu. Arkadaşlara göstereydi içinden ne de boşaldığını. Ya, ne ağla. Annem gitti oradan. Annem. Aslında ayağımdandır. Burada bakın size bunu yedim. Uşaqların, daha doğrusu uşaqların deyirəm. Uşağın, sen burada böyle bir su ve böyle bir takası var. Süt yazılı belki. Yok, sweet, şirin yani. Ayşe var. Evet, çok şirin. Arkadaşlar git yakından göster. Yakından. Arkadaşlar olmaz. Yakından göster. Bakın burada darak da var. Sonra bunun çizgisi de var. Özünüzü görürsünüz. Tırnak da var. Anneciğim. Tırnağı da var. Biraz böyle şey gösterdim. Kulağını çekiyor. Benlik çekiyor.
Annem diyor ki video çekiyor mu? Ben de dedim ki çekiyor. Ne? Çekmeyebilir. Yok, ürəyim düşmüşdü ki çəkmir. Bayağıdan da dediklərim hədəfdir. Sen. Yo, baxdım. Arkadaşlar burada benimkini Biliyorsun. Bak o yeni tırnakları gör ne güzel tırnakları var. Bayanın ne güzel. Ellerini gör. Ayağım babası. Əməliyyata başlayırıq. Dostlar, biz ayağımla video dayananda bu şəkildə bir qərar aldıq. Deməli, zəri atacağım. Məsələn, mən atıram. Bir çıxır mən. Yox, bir dəfə də atım qoy. İki çıxacaq. Ayağın yerinə də atıram. Yok ben özüm Ayağım. atacağım. Özüm atmak istiyorum Dostlara da. başa salıram. Qışqırma. İndi ayağın da altı çıxdı. Əgər kimə 2 çıxdı, ayağın 6 çıxdı. Ayağın məndən çox puan çıxdı və ayağın qazanır. Birinci mən ayağına əməliyyat eləyirəm. Kim ki qazansa birinci ona əməliyyat olur. Məsələn, mən qazansam ona əməliyyat olur. Yəni, sən eləmirsən birinci əməliyyat. Mən eləyirəm. Sənə birinci. Gəl. Hadi ben gideceğim. Beraber çürütürüm. Ne? Tamam kalın kalın. Aa, ama o bebeği olmayacak. Onun ayakları şeydi. Onun ayrı o şey var ya. Oo, gördünüz mü benim basket oyunumun oynadığımı Gel gördünüz. gel ben atıyorum biraz. Gel at. Ayşe biraz oysa git. Ben videoda Burada göstermiyorum. videoda. Ayşe ben niye bunu öz kabağına onlar da böyle kabağı tutmakta. Ben duvara bakıram elə bir. Dünyalar hamısı, bu şeylerin hamısı ön qabağına özüm koymuşam da. Ben koymuşam sen qabağına. Dünyalarım koydu. Neyse. Ha uşaqlar bak elə geçəydi. Hı, bak. O şey onu çekiyordu. 1 Kim çıxdı? Mənə 3 çıxdısa qazanıram da yəni 3 4. Fərqi yox. Şimdi 2 bərabər olur. bir dənə də. Sayılmış. Altın tutun. 6 çıxdısa gedir. Mən də 6 atmalıyam ki, eyni ola. Bir daha eləyək. Necə ol? 3. Şansıma. 1 Mən alıram. Mən ona əməliyyat Bəli. edirəm. Mən demək qapıdan gələcəm. Güya ki, tamam. Deməli, bir giriş eləyək. Yox. Gəzə mən də eləyim də onu çox heyecanlandı. Oyam, səncə lap belə bədbəxtçilik. Gözə mən də verim. Əzəldə yox daha. Dur bir dənə vallahi bir dənə. 1 Sen daha da şişirdin ha bunu. Tez ol. 1 Aferin. Bravo. Bu güzel bu kadar da. Bunu ben canlıca necə olur dostlar? Skoşlar. Deməli, bu qapıdan gidəcəm də. Deməli, görsən benim arkadaşlar. Gələndə səssiz ol. Var değerli getir tapma olur. Güzel Tapdın? Ne yersin? Biriyle yolladı. Şampun geldi. Orada kap yeşil gelirsin. Bu uğraşırsan bir an lazım. Öyle bir mak var. Yok o nefes çıkabilir. Yok da bize peşinde. Ya sənlərə olmasın da ya. Mən danışacağım həkimə dərdimi deməliyəm axı. Ağrıyıram. Neyse dostlar, arıyorum. Annem de şu buradan. Evet. Demək, birinci, mən deyirəm də. Mənim qarnım Ayşə. ağrıyor. Uzan. Qarnım ağrıyor. Başla. Gözüm gəldi, bağış. aşağıda. Ayağım bəzən fışkırıyor. Gibi. Gibi banlıyor. Anne biraz o yüzden yapacağız. O yüzden gez biraz başına o yüzden koy dira. Değil mi? Videoda çıxmıram. Kameranın da bir həddi hüdudu var da. Bakın görünümde görüyorsun. Belim qırıldı. Güzel görünüyor. Yerim çok rahat değil. Karnım ağrıyor. Hekim bir şey yap. Ayşe. Bir şey yap. Oyundan çıkarlarım. Okey. Sen kim oyunda tartışan? Pembe cam böyle. Aya o bir şey. Anne sakin. Ben bilmem neyim yazacağım. Çekmiyor. Çıkıyor. Çekir. Tırnağı Yo, baba. öldüren.
O şikara şey deyirsən. Videoda düşmür o. Çəkilir mi? Hə. Şimdi başlayalım. Ben yatacağım. Bir şey Hə, demeyeceğim. ya. Ama görməyəcəksən. Məni zəhərləyirsən. Hadi sus da. Oynamam ha. Ayşe eləmə. Gözlərini yum. Mən sən də elə eləyərəm. Benim başım ağrıyor. Olsa kol koy. Bildim onu yenə burnuna taşacaq. Necə yəni? Belə də. O necə olur? Belki o oyunçundur. Ama bu kitle ağrıyor. Yox. Biraz belə eləyəsən. Ben ne olur? Yüreğime ölçmenin derman verir. Onu düşürdüm. Gözlem ama. Ben Aşıkta da size video gelecek. Yine. zor. Nereye koydum? Şuraya koyayım. Arka elini sende. Gidebilirsin. Kırdım sırtıma. Dayan. Ne var? Bismillah. Git. Nerede? Git. Hekim istemiyorum. Git. İstemiyorum. Yoksa uğrarsın. Lazım ne öldü. Ayşe. Karnına verecek. Yaxşı böyle kalırsın. Indi mesela əməliyyat Gözde. lap əsəbləşdirdim. Onu çıxart, yo. Mən onu zalı daşıyorum. Çıxardım. Tut buradan yoksa uğrarsın. Hayır. Tuturam, gedirəm. Sağ olun. Sağ olun. O bir iki hafta oldu. Neyse, oyun bitti. Bizim oyunlarımızın həmişə sonu. İndi sənə bir kola verirəm də.
Biz aşağıya gedib həm də orada da video çəkərik. Düz deyil. Ve onu da paylaşacağım. Bəli. İndi Çünkü aşağıda videolarımızı görmüşsünüz. Ayşe orada göbeliyor. Şimdi ben ölüyorum. yox. İndi sənə bir şey deyəcəm. İndi biz aşağıya şu video çəkərik və saati Ya ama geçirik. ben adım. Ben öyle soruldu. Okay. Yox, Django da oynayacaq. Ha. Django olamaz. Django oynayacaq. Arkadaşlar bu size gelsin. Ay, bundan korktum. Gözlerdeki. Ben Ayhan gibi öyle normal hekimlik yapacağımdır. Ama sen de bana korkma bir şeyler Bəli. koyacaksın. Ben gelden ben özüm bileceğim. Böyle. Mama biz düşürüyor oradan bir tane baktı. Ben düşürəm. Gelin. Gelin. Normal gelin zahmet olmasa. Normal gezebilmiyor. Kaç yaşınız var sizin? 54. Ay Allah şuraya. Uzat. Ayaklarını uzat. Ayaklarını uzat. Benim her yerim ağrıyor. Ayakım, başım, yüzüm. Tamam. Her tamam gün var tamam ya. sus. Önce yürek görüntüne bakacağız. Sonra biz size reçete yazmamız lazım. Dı- dı- Ama tam vurmaz hani. İrem güzel. Hayda. Çatmır değil mi? Ay ne olsa Mama, senden bir xahişim olacak. Biz kabak fotoğrafı çəkməliyik. Ona görə də sən gəlib bizim şəklimizi bu hissə var. O hissəyə barmağını vuracaqsa şəkil çəkiləcək. Video dayanmadan. Gəl. Oy bildin də o şey gözlə hələ mən özümü hazır edeyim. Kabak şəkli. Göze beli olsun. Nə? Ay yox, normal uzan. Ay uzan. Normal uzan. Ay bəsdir. Ay nə qədər uzan? Uzan. Oynamaram heç nə sən. Uzan. Heç şey eləmə. Sen vurma koy. Sən Tırnağım. Tırnağım. ay dırnağını sonra taparsan da bir Yok gözlə. değil mi? Tırnağım önemlidir. Gözleme hala yok. Bak fotoğrafını açın. Şey çekelim. Ay tez ol. Yat sən. Heç Yox. şey eləmə. Hərəkət eləmə. Evet arkadaşlar kabak fotoğrafı da göstereyim. İndi həqiqətən həkimliyinə gəlirəm. Dıp 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 dıp. Elə eləmə. Dıp 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 dıp. Ürəyi yaxşı döyünür, amma bir sıxıntı var ki, çox tez döyünür. Bu normal deyil. 52 yaşda. Normaldu. Sakit dur. Sakit dur. Merhaba, ben diyeceğim. Biz onun ürəyinin sonrası döyüntüsü, size de tavsiye. Ürək döyüntüsünün biraz ürək döyüntüsü keçsin deyə ürək dərmanı verəcəyik. Çünki 50 yaş o qədər dıp 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 dıp, yəni səsi eşitməmiz lazımdır. İndi bunlara nə qədər verəcəyik? Bir dənə qaşıq. Bu qaşıq ola bilərmi deyə baxıram, ola bilər. Çox vermirik. Bu dərman. Dərman mənə də verəcəksin. Sakit dur. Yaxşı güzel. Sakit dur da. Ne onu de. Ayam. Verəcəm, verməyəcəm, mən həkiməm. Özüm bilərəm. Deməli qaşıqdır. Çox müdaxilə edirsən. Mən istəməmişdim onu vermir. Deməli də qaşıq. Və bu ürək dərmanının adı nədir? Adını oxuyanmadım, adı gedib. Ayam. Görürəm. Siz xəstəsiz. Özünüzü xəstə kimi aparın. Ürəyiniz gedib gülür. Bundan 15 tanecik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bunlar axanda çox incə axır. Yerləri çox olacaq. İndi ayağına bunu içirək. Ağzını aç balam.
Bəli, o da geçti. Dadı da süperdi. İndi biz onun eləyəcəyik. Dırnaqlarına baxacağıq. Çünki dırnaqlarında mikrob varsa mikrob kapmış olabilir. Bir tırnağına bakalım hangi. Elə bu altına ölçürlər. Altını ölçümünə sən belə ölçürlər. Bu Ne üstünü. var burasına bak birinci buna. Tez ol. Çok mikro. Çox mikrob. Burasına baxaq. Dəhşət mikrob var sənin dırnağında. Ona görə də hastalanmış olabilirsin. Birinci bu şey üçündür. Bir dəqiqə bu dizlərə şey üçündür. Dizlərə vurmaq üçündür. Evet dostlar. Şimdi ne yapacağız? Bir dakika. Bir daha da onun dermanını ölçelim. Çünkü dermandan 5 dakika geçti. Onun indi ürək dönüşü biraz inmiş olacak. Uşaqlar bu ürək doktor. Şöyle buna göre de o çünkü bilirdim 52 yaştan sonra biraz təsir eləmiş. Ona göre bu dermanı verəcəyik. Eyni qaşıqla verəcəyik. Çünki o dermanın da şey var. O dermanın da şey düşsün ki lap. 2, 3, 4, 5, 6. Bundan bu çok təsirli derman olduğu için bunlar oynayacağım. Dostlar bu bunu yiyir. Necə uşaq? Necə daha doğrusu xəstədir. Şimdi dostlar onun ağzını gözüyle xahiş eləyirəm qarışmayıq. Həkiməm. açarsın. Həkiməm. Ağzınızı açın zəhmət olmasa. Bunu da yemeyin, udmayın. Öləcəksiniz. Ayəməzsin. Ayəməzsin. Yeməzsin də. İrənsdə yemə. Ağzını aç. Ailə. Dayan elə. Bir də bağlama. Ayəməzsin. Ve giderim bir de oyun oynamaya videoda söylüyorum. Bir defa da dilini aşağı sal. Ben olsa ağzına baktık. Ağzı mikrobla doldu. Bunu silir yani. Ağzına bağlısı yedi. Bu şey için, dil için. Dilinizi getirin. Ben dostlar bütün pis mikroblar çıktı dilin üstüne. Ama silerim. Bakın silirim. Sonra bir tane kulak için var. Şunlara bakın. Bu kulağında eğer mikrop varsa bunu keçirir. Almıştı kulağınızı getirir zaten olsam. Sonra buna bir sosla koyuyorum. Belki benim ağzıma değdiği için onu yine sileceğim. Çok güzel sildim. Yoksa kalmadı. 15 dakika gözletiyorum. Hepinize tapanlık. Herk öldü bu kız. Bu kızı biz öldüreceğiz. Ay ölçersen de feda şey edirəm ona göre. Tırnaklarını feda edirəm. Mümkün de çıkartarsın. Çıkarmıyorum. Dostlar bir dakika gözlüğü. Ben dostlar bir tane bulalım. Oy. Dostlar. Ayağının son halı bu şekildədir. Biz Jenga oynamağı gedib aşağıda oynayacağıq. Mayan da bilir. Çünki artıq eləyə bilmirik. 43 dəqiqə video sığışmaz. İndi isə sizə sağ ol deyirik. Yani dur sağ ol deyək normal. Dur. Kanalımıza abone olup like atıp yorum yazmayı unutmayın. Sizi çok severiz. Sağ